ayikho into ekuthiwa ukufa. Ukufa kusuke kukhathala inyama legqoke wena. Ingakho uzothola ukuthi abantu abaningi banovalo lokufa because bayitshela ukuthi uma umuntu esefile sekuphelile ngayo. Akafi umuntu. Umuntu noma eseshonile uyaphila. So into esithele emehlweni ethu inyama, because inyama ihamba ikhathale, ibe buthakathaka, igcine isihlaselwa izifo njalo njalo. So ngamanye amazwi umuntu akafi, uyaqhubeka aphile. That is why uzothola kunalento yokuthi eminyakeni eminingi ezayo uyabuya lowo muntu azokwenza lento ye-reincarnation, uyabona, kwisizukulwane. Khona-ke abaye bachaza ukuthi leyo case iya-break-eka, but asinaso isiqiniseko sokuthi i-break-eka ngempela, uyabona, ngoba akekho umuntu oseke wafa wathola ukuthi uyakwazi ukudlulela phambili. Uyayibona leyo nto leyo. Inkinga iqala ngalesikhathi usuhamba emhlabeni, kuyila ubona i-reality ngobuwena. Ingakho uzothola ukuthi umuntu noma egulele esibhedlela, ugcina lowo muntu mese ezodlula emhlabeni, iy'nhlungu sezimeqile, akhala athi ubona omkhulu bakhe noma ubona abantu abathize bakubo, uyabona, wena ongabazi, kodwa ngokuthi usembulelekile kamoya useyababona because waphila kwelikamoya, uyabona, useyababona, bayazichaza kuye, bazisho ukuthi bangobani, akutshele ngabantu yena azalwa bengasekho, uyabona, okukhomba ukuthi inamandla kakhulu leyo nto. So asiphikisani nokuthi lento ye-reincarnation iyakwazi ukubreak-eka, but akekho neshoya lokho, uyabona. Lento ifana nalento yedlozi. Uthole kukhona umuntu okhuluma ngedlozi, idlozi into engekho, abantu abangcolile kwashawa cingo. Linda uzubone mzukwane idlozi lakudlozomela ukuthi idlozi linjani, linamandla kangakanani. Ngisho ungakhuleka wenze konke, but idlozi mase lifikile esigabeni sokuthi selidinga okungokwalo kuwena, because i-DNA yakho lisuke likho libusa kuwena ngaphakathi. Ingakho uma uzolalela inkulumo kaNkululeko methi uma uterminate umphefumulo womuntu ufana nomuntu obulale inqwaba yabantu, because labo bantu bakwinzalo yakho, labo bantu bakwi-DNA yakho, ngeke uze ubabone ngamehlo, uyabona. So le ndaba yokufa nje mfethu into engekho, inyama esuke isikhathele, then ma ifika la esigabeni sokuthi inyama iyakhathala bese kucisha ilamba enyameni, not kamoya, uqhubeka uphila. Ingakho uzothola ukuthi umuntu mehamba emhlabeni uyazibona ukuthi useshonile, uyabona, and uyababona abantu abasuke beseduze kwakhe bemngungile, uyabona, kuwukuthi noma ekhuluma nabo abamuzwa because usekwenye level yakamoya, usekwazi ukuthi mekhuluma axhumane nabantu abakule level yakhe yakamoya. Uyayibona leyo nto leyo, ibona abantu abakwazi ukumuzwa, kodwa wena osenyameni ngeke usakwazi ukumuzwa. Ingakho-ke sithi-ke lento yokufa ifana nephupho uma isiyenzeka kumuntu, uyabo. Ingakho abanye abantu bengakusabi ukufa because bayazi abanye bafe bephila, sebake bafa bayi-experience lento yokufa komuntu, ukuthi umuntu uyafa aphume emzimbeni kuphele ngaye, ajikiswa abathize phambili, kuthiwa wena ufunani la kuba isikhathi sakhe asikashayi, abuyile emzimbeni. Khona abantu asebe-experience-ile leyo mpilo yokuphuma komoya emzimbeni womuntu. Ngamanye amazwi singayibeki kakhulu emqondweni lento yokufa, yabo, because nomuntu osuke ekulimazile noma ekuthakathile washona usuke ey'tshela useqedile ngawo ngoba ususithele emehlweni akhe, engazi ukuthi usaqhubeka uyaphila. Yingakho ezoyithola esenengcindezi kusasa izinto zakhe mase zimbhedela, ngoba phela umuntu nomuntu uhamba nebutho lakubo. So uma-ke mina ngiqola wena noma ngenza isenzo esimbi kuwe,
leli butho lakini lihlangana nebutho lakithi bese lireport ukuthi hayibo nansi ingane yenu izocekela phansi umndeni wami, then bese leli butho lixoxa ngale kwelamathonga bese laba bakini bethi hayi kulungile sizoyilungisa indaba yalo. Ingakho uzobona egcineni abakini leli butho lakini lizohamba lihambe bese likhudulela ukhaphethi. Ngaso lesizathu sokuthi ngenkathi kwenzeka lezi zinto bayahlangana. Ingakho mawuzobona abantu mabebingelelana athi umuntu sanibona ngasho ukuthi sawubona, because u-understand lento yokuthi uhamba nebutho lakini, abantu bakini, yabo. So ngamanye amazwi labo bantu ngenkathi nimanixoxa nabo bayaxoxa kwelikamoya, yabona. So ingakho ngithi ke mina kumele u-understand ukuthi imvelo operate kanjani, impilo yomuntu operate kanjani. So mawungigudluza manje ungisa kwagoqanyawo, azi ukuthi ugudluza inyama but awuqedile ngami, uyabona leyo nto le. Ingakho uzothola abanye abantu sebepokelwa, umuntu apokelwe khona iy'poko ezi-strong, adle imithi agqume, silahlwe senziwe yonke into, sithi sipoke ngila, yabo, because amadlozi abantu awafani wey'ngane zakwethu. Amanye angayenzi leyo nto, avele nje afike nje azocoboshisa ngomndeni wakho, kubhede left and right emndenini wakho, uyabona. Yiloya moya ophazamisa osureporta kwelamathonga. Ngamanye amazwi impilo ayiyona lento esiyicabangayo. Yingakho zonke izinto mawuzenza empilweni kumele uqale ucabange, uyabona, ukuthi ubani lo owenza kuyena lento, yabo. Yingakho uzothola ukuthi umuntu oyisiqhwaga uyakalelwa, uthola ukuthi mhlawumbe unabantu abawu-5 akwazi ukuthi azenze isiqhwaga kubona. Uthola lo ka-6 ayombulala, uyena muntu oyobhedisa iy'nhlelo zakhe zonke empilweni yakhe, yabona, azayekalasha naye. Ngamanye amazwi ngizama ukusho mfowethu ukuthi uma sithi asifune siyithole, akukona ukuthi siphoyinta ama-fingers ukuthi abantu abathize mhlambe siyabagxeka, abantu abathize mhlambe siyabahlulela. No, ukubuyisa isizwe sikaphunga noMageba ukuthi asi-understand ukuthi ubani umuntu, yabona, ingakanani iprocess yomuntu yokufika kwakhe la kwelamathonga. Khumbula kunabantu abafika esibhedlela one day ushaya u-4 o'clock ntambama useyadlula lo muntu ezalwe ngo-7 ekuseni, yabona. Khumbula ukuthi kunomuntu othe ezalwa waphila 7 days ebhodleleni washona. Understand leyo nto leyo. So imission kaMdali